Leisha tangku nauping the talk with Sorinthan Haorei ka third episode lin tum psycho really welcome sadly aja here special salakaya episode akhang sarak jiri makeup da hangai le marama itung chaili special salakaya guess aka rangru midale itum na teja tangku mirang la longwe presidential election hi ngai lak aina leidak le nei jena election hi zangai da leidak le presidential candidate queer Hubert Lunghar humpung now an rangru midale show hili jena aru ini ke shuk chan paisara hili tum ya ruiping na thegui bai chung ga jang sara ga ji makeup da hangai queer Hubert Lunghar ningshi ga jang gade newi busy schedule tai chala ga na le salala show hili razang miwang chung ga ningshi kala ring pha phong shok tale ini chan pai hi lungsang la ga na lungling warang la ga makeup da yes ini Taylor Wang so as a friend with Taylor, and then there may be so many people in the league Taylor Laysara, and then Tangkun Nauchung in the league as the General Secretary, former General Secretary of Tangkul Myang along Jena, remake up the Yari Bingley, eliminating la Yari Bingley Ara Hubert Lunghar Hikbakla, Zizik, and it's Salagana. No background now, he don't make a curb, Tommy the thing I lin and a car at Kumil job. Okay, thank you. Remake Twitter, queer Sorinthan Haorei. Nali ningishi pungsongai higata aman gasagatam ili platform kamiwang remitwida nalila ningishi pungsok tale hangula yari nava ari hangai thada tangkhu mirang la longwe general secretary sada kathaine ka iwi brief introduction hi ari yari li chitemingai iwi aming hangula Hubert Lunghar hoi I humbung naune ishavali ngachan pe Lunghar hoye ishavali karmi Lunghar hoye hang which cover ihi catechist in the sense Baptist liver pastor that's nai ka iva Catholic now ak sau gida ishava hi catechist sai chiwi background nei kala hangai thada siblings ka tha hila hanglau ga ne ka tha okay now mira kathum leye ishavana ka phra jili ina ka khani li sangai kala achon wangara kathum leye khani shimpanai re akamawan sa thwere kala izervula akhale ala shimpan thwere chawgi da ari hi ka tha presidential candidate changra ka chuwang ishav awa with permission kwilaka kala ishava wala ari chamba achon thang cham pe wena iram humbungli station salga ari chamba kedikis masala samdale ji iwi brief introduction jaurma Okay, thank you so much queer Hubert original no family we background na ara I kala yaru na thing hai pa no we social activism na na khare la go we na sara shum ga yaru li odang tsra khai ga tha le ka wa no experiences ka tha mai li kla ji la tyo ka thing ai na na ji atom na kha khui mi lo okay ning share ma I lyric ayerli tamjat laka tam khui gai withili I khare sada iwi mirinli first oja ungsaye ji Sacred Heart Higher Secondary li oja ungsaye jingum khani service ungmi ji khami ji tran iwi ningli activist hi ningsangau yaroi li shepa sak ngai hi ningsang thuiau tangli kala ramli odram ngasmamanta arirui president sadakleya kurir somatai witram hili iram humbung thaiso wi shongaina nominee general secretary khawasane chawgi da hangula Sacred Heart oja sasaye Sacred Higher Secondary wi jiwi thili mirang la longli zange kala mirang la longli jang mamanda ari iwi Catholic TCYF the lay meaning Tangkul Catholic Youth Federation the as a whole chili as a vice president odram ngasami chila jingum khanine arirui thaiso lila ithum lila shisang mida ramnala thaiso we deputy speaker la sangsakta ari chamba chila sapapam taleye Saint Mary's School the pelila school akhaleye ishi father we school ne ariwa father shina rasingaire ka achakumba
2021 jili wa masinga samda ina ishawana jili kediki saugida awali kagatom kala church li kagatom sada corona tam jili village li wa school ka payawgida jili ina as a headmaster jingum aka changsami iwi saraga hai yarili ngasraga hai hi tada iwi shongai nawa hi leidale okay ning shi jang kadar no we social activism background la hang mi khai ji wang yes ka chung kan na no we capacity na order mut mi khai ji thele gal la ring phai ning shi ara in we main topic actually ungta khwai sa say yes in no we curriculum vai te na ajon thang no we presidential candidate aksada social media le circulate sa kai jila pa khula samphar mi chung na pa khwe re chung khan lam pa khula leidak le sala pa ye so through this medium through this platform why president of Tangkhul Miang la long ji bai thengai horcha gai na no we rindak le no we vision no we objective ji in hi sa ngai ji sa ngai ne ji tiong mai kha briefan thengai yes nana shabain dan explain sawang kala sada sawa mi laga itum yaru na phap tak pai when na him talain kha hang mi lo ji hanau ka yaru okay ning share why presidential candidate yang tada khiwang na president sangai kala ke ji li as a former general secretary jause ara maningla jaugi da record khawami akasaw kala ari rui president sadakleya kuira somathai michinau ining soralaka kala iwi executive ishi executive ping sono ping soralaka record khawami akasaw gida jiwi loopholes jikawa vatakhle ji theaw gida shipkasa uklung mai gichui tada feel sai variational akasaw gida mashik sangthei salala ka khumaina saya salaka vareli ka po tam chran ai now is the right time kichi iwi ning li ra sangau gida chiwi ningrin ina sak ngai sahun ka hai president ling so laka lei khran sakran hi leaw gida jong shok ne hangu ji ka wa sa ngai trak le ka term ka hi jingum ka thum ne chaw gida ina ari brief ina la hang miaw ke tada ina main kasara gaji point khani kathum ji hang miaw ke varena le shimida ili thau nyau mi laka kala units pingwe support sakami mangai na chair ka khwetam chran iwi shongai na ba first sada tangkhul mirang la long ji hi ari changwa units we affiliation malela pamdale ji ina ji thekhui as a general secretary sada ishimang ngaying gazatada any protest, any agitation, as a pressure group saugida, units pingwi kogatom support sakami malaykawa, tangkhul mirang la long, we executive ainava. Every corner when a kwisalapai, kachi oksajli sakanale. Chiwangana president akasada kapam krioda, first sada affiliation hi ling sangai. Units kajivana tangkhul mirang la longli. Affiliation ne laka under one umbrella hi ot chadwangai ishi TKS li competition ka sala manim ko ishi TKS wi saran mirang la long wi saran le papame whereas TKS va ashuli kamatha federation units leomo atungli jikawa head NSF azing ansam juitili TKS ra juitili tribals jikawa atsum leo atungli va kala whereas TKS wi azing phê bằng sa mi được lấy giáo sĩ, ta có vào rất hay cái tầm nào long, ở ishi chính số cái tầm nào long, ở ishi sinh dung cái tầm nào long, ở ishi azay cái tầm nào long, ta lấy giáo cái đó power and function ni ashiwina, ta đó sapai kami ta đó ina take kui, giáo cái đó cái pa cái gì liva, shi cái kui li cái mới liền ra shan kui, iwi shong ngay nè giáo cái đó affiliation cái gì ishi va as apex body này, cái iwi phê bằng sa mi cái gì unit spring, like for example, naram jause chartrick we mirang la longi ishili affiliation ning sangai kala let's say southwark jause example shingap ishili affiliation ning sangai jingtun tene mirang la long affiliation the from every corner 200 klang villages ishili affiliation leilaga orksatam chran tada manga ko khui mirang la khale kala mirang la paibali hangai dada na tum machiwi kohorna kachi amachi thada tumruno kala kohorne kachi bible lila la lila kasang thada
exact sentence ya richam yum phun today tada briefly hang okay Right, right. jaugi da I affiliation ni kale sangai ka khania le ishi miyang la long apex body chilaga ishi office malay dele mane former spina sakran la sapapame kamathala saire ka kachi chawi term ngawawi da atumi sakashapji salaga term pero rao kachi lepapamau chawi da achiwi term pai liver administrative office ishi tangkul mirang la long hi ari kang da affiliation yaw cover uni sang sang da ituma donation long now da donation pose agizna chawi da long now uni sping chang I chang ish executive chang da tangkul mirang la long way administrative office kasangai ina number 2 kaga chumali main sada drug abuse I hili focus sangai I mashai mane I mamang mana da jiwi ni shaban sagi jimnim ko ka drugs li let's say ari khani thought itumna district hospital or doctor spingli concern ka sa atam chitran khanghan atam chitran tangkhul wi hi drugs li matai sang mamandale war on drugs li in a member secretary sai long na wena kala tangkhul shina long aton thingrai phi ana convener sada kala long na tung sang dai itum ot sakrume chili village to ka atam chitran uka khanang sik fu sambangai maramba khani thot itum tada phasali ker masala ni shaling ngamar thui gai kechi hi lekka bhaire itumui thola wa hailak laka itumui rkhamai wa hailak laka itumui azing ping hi tada hangwa se chika wa tablet chamba wa ngana mau gida amai waling chiao ava waling chiao chau gida ngathum da tada kata dangra tablet pa hi wa shaila la mangnam thumo jiwi tada ina iwi thei khui jina wa chau gida hi instead of decreasing increasing sadly achon thang doctor soringamna district hospital wi ana report akami shok chi thada 500 shika register side ke chi sigaf tada ukhnanga pa ya situation nei jila corona damli 200 something ka instead of decreasing ost yaw shai chi mi shai chi ka janga overdose shitam mai maman khwai shikajin nei jila ka increase samai da kale da ji hi theilaga khani thoda ga saw da ai hi changiwa drug abusive itum yang la long na ka ta da ngrer khushi o itum shongai na government ni polaga ka ta da rehab center lai paira private institution aka khani shot lai ka hak mai da long now level ai na miang la long ang sa gi jin ne ka tangkhu na ga long le tangkhu shi na long le tangkhu na ga u na long kala TKS itum chang da hi bai hi da pressure milaga government ni pressure milaga rehab sholaga jiwi tada counseling raka o atumika tada kan khuira kala mata changrang ki bingjili family wi shongai na ka tada aware ya kala school wi shongai na la o kala church wi role jibaji hi pai hili tada asa khani thora ka saw kita drugs abuse pai hili iwa serious line khui Okay. All right. Ning share kuira Hubert. Nana matala kai point kuthum. Aruji mention side yes issue society li darkar sala kai kala TMNL point of view in la darkar sa shun ka hai vision nga sa dala ye ning share sami kai wang ara itum na no we vision hi ungta pai khawai or no we alexa pai khawai nana campaign ga zali kharjan ga salir no or itum ara social media la leng roka with the discuss kchung ga sang rok dak leine ara itum la kharjan ga sas li jang mumam ya really kharjan sa maman so now ping no itum ideas opinion share sa man jili tangkul myang la long we presidential election hi hada hot topic ang sa dak leina ari hi chani hi we along li hada shock dak lei tiao mai hi ina no nali lang han ngai jne no we opinion ka hada lei sani klag ji hi chena president sagi ji tangkul myang la long jogi da mi kai kana han dak lei han ngai dak lei Hubert Lunghar hi as a person nui na how mai te gi hi kai kana question sa da lei a hi singum na nui how gi da a hi tangkul hiri khwi long na wa ki than chabla auli chu capacity leila awi chu li caliber ji leida na than chabla gla ji question sa da lei wo chen
no jingum hi no wang matter salakla kachi thengai and then no jingum hi la facing salagana na president agasada thanwa ki jika kathada as a president sardo jila kathengai jingum hi li beisa laga hikta questions like confusion like da claimingly tiomeka clarification hi miao sai Okay, ning share na mang na ka shamning la il ya kanali la sha lage okay media we tam sau gida WhatsApp li ka pite kale ilaf mobile sing au gida the ka ili hango ji ka va I don't mind tada iwa just positive samane ji hangji iwi wang wa challenges ne hango ji ka firstly tada ia comment mi ngai tada hangula age is just a number mai I'm a young man of 32 ka kapige jawra areba certificate paliba alright nganu me da sangaw ka itumi adamli oja ping da la nganu me da sango gi ji lei pa mau ai chui wang ina regret ka zamning ne ka ya 94 li sangai le that ji with singum li yang hango ji ka 29 but in reality I'm a young man of 32 cháu cái đó iwi ningrin iwi ning li hangu ji cover age is just a number cháu cái đó iwi right time ne cái chỉ hi ta da chong sok lak ne maram ba wa hili iwi ka pha ka phet maning mane mashunge nganui na da o rna da cái chỉ wi wa le ba ba mai tang khu long now li service khami ji li oi awa nganui nai awa rna ai re ji le ka hangula mi bajli yang ujre iwi tada iwi shongai na hango chikawa iwi ka phet ning mane maramba background also matters a lot yang mi baji Mr. AB baji nganui salala responsibility thakta singkui gawa jiwi differences falade kala rai salala responsibility mo khyatam chitran tada ningro osagrano tumitruno chili tata kathevte chawgi da iwa yarili tata appeal sangai ari khira Sorinthan Haorei na question saji ila shaye ila kapasam bange ka iwi wangba positive salagai na oi right age nda da shan kui ko yoron da lelaka service mi ngai gi chinda 32 lang ni laka TMNL ten payout ji iwang la khyo ai iwi from my side tata iwi opinion check samna cháu da iwi wangba right time right moment jire okay yes ning share original mention saula yaru lila na hi yaro now ne ke ji ba ji la ini athan how fogli mazang to the yes yaro now fune and then ari ka hang thala ya jingum hi mikai khowang wa jingum rai sal ning nui ji lai jingum nui sal ning rar mai ji otsa personality yes na ka hang thala mushla ke hs number ga mikai kana tangku ashang wi kathani sa shabla merbai tum society wa conservative sala ka society tada kathang da jingum li yang la khai ye leog de chu khara da lai ra ko and I hope arina nang han ka chena mi bing da confusion lai da clear clear side ra da la shi sang and then aka issue aka tum na raise sa da clay and then opinion lai da clay ka thak la ji ka wa yes and I think mention saula no we itum share sal itum denomination khangate hi denomination khangdele do you think that matters are we election hili and then hinanali effects ak by la sarala dala ngahane maramba wa hili tum practice ka saying ateng rock dale hogida kai kana ai ishi ashig jila leila ka jila leidale hikta hi do you think this is gonna hamper no we ot kasali or no we mili kharjan sale support ko khuile hi kata katang do pressure ak sa da or hina impact sa de lang sila tyo thingai iwi shongai na tada ning ka 30 hango ji khawa tada iwi wangwa problem malay maraw na da shan khwe maramba tangkhu avaram hi vreshi ramne chawgi da denomination ngati salala itum vre akhali khokhrum ne for example may Hindu Muslim mapham ni ba ni at least atuma na teode tada ishi Christianity enava tada Christian gi enava jang jawi da as a Catholic tada iwi identity mi li yari li hang ji thegi ji la iwa makhek mane maramwa
I believe in Catholic faith. For example, Baptist lapai. Baptist salala because I believe in Baptist faith. Kichi. Yang jawgida nana hangala ai hitarala or ishi ashi kichi here. Being a leader, hipa Malay mane iwi shongena ba. Right. Cita kamaina yari la Malay telimra. Tangku ram akli pan rum daklinda. The ishavana ke diki satsata kukuli kaza dam jitran. Ina take a kui. May denomination mga teko Baptist Catholic tele papa may. Kata salala. Ngariaw nga hanlala ngariaw kangru. Like for example, ishi tangulon dum ni pamsade. Okay. 10 years. Tajili any Christmas tada celebration ya catering no jing mayonong rumra ka whereas service fa nga teda kai ka kapa fa service pa. Chau kita iwi take we live he li tangkul mirang la long we as a president kasara ke li tada Baptist Catholic ke pa or SDA let's say different tada denomination iwang ba hi matter masama ne kala yari na la matter masamra da jiwi shit kasang kajihan kakale. Right. Ning shi na na ji ha da ning hakla gai na Yes, kala versioning rin chokla gai na versioning rin leila gai na share sami gai ji itum tangko society hi merkli complicate sala gai la thei bu mai yeah hi pa hi changka the electoral politics pa hi li itum Indian government politics pa hi li practice ka sa tha ye ishi ashi ji je na itum la ka hau bu mai itum tangko myang la long run or any CSOs itum tangko frontal organizations being election ka sa ka tha hi li wa hi ta hi mara jang la no ji ji le itum ka hau bu mai je na itum society li ngzek dak la ai awachi ne ashi wachi ne ji ba ji ji tha ja maleng rock sai ji ba ji la hang sangai tha ye mi ba ji le yang athang na mention za da mi ba ji le yang se if he is capable potentially like if he has that caliber as abaj li ka tom sai ba ji in the sam jan sang mi ngai ye arwe Kanao sada arui itum yarui ping nang zek dak lewi issue akali in the race hangai lu shit le aji hi nana hot seat li bom leo gida ta yarui on behalf ni ping nang han mi manora itum na thei sai tangkhul ka tam na saklong wi issue chung ka sang ka le ra de le Yes. hi le ra da le ara na hi hungbung nao hi ka tho Area li jurisdiction area li zang hao kala cha kong issue li ka tho chang la ga ishi TKS wi li tyo mai ka itum hi chong nang khang ro ki khale o gi da mi kai khana ais cha kong chi thau gi da or aru han chi thar le o gi da ala chi area li zang o gi da ali impact ka samali sanikla chiu hi na hi tha da washroom ka ana ot sa wa gi li ga tha sanikla yang or hi wai na mi kai khana ali mok to mai sanika ji da we han krong ka chung ka le jena no personal experience li or na aja rashum dana khar chan sakrali nan sat wa gi da le li hi issue hi ka da na li impact sa da lai ka la hi wi maram hi li issue hi li no opinion ka tha da lai la kla ji ka thai ngai hi ya ruina ngzek lo ana le da klei maram a khang sau gi da hi no we na personally ka shangai le Okay. Ning share. Haorei hangai da ili la personally ko sakrala li. Ngasono be. The friends la na honge. To Hubert ka chakabana. Da achi wili pai la kai ka kai ne. Ka hiwi case wi issue na. Nali impact sara ka chi hi hangla pa me. Da chi ila thala chi mane I reply va. Ka arina na hangula. Ina ariri campaign achondang open samida area cluster wise ram ni ma changmane ka area yang let's say khukok chikava phungyer likasi ZMKL chika singkap likasi ta iwai khawadam chitran iwachi issue ji tada ina tada resau okay ina hangsho we maram bawa hi hotsadle ya ka hangula TKS ena tangkhul mirang la long hiwa tada iwi take a kwili o yari we take kwi va kilam themne ka platform nga te ki iwi shan ko kwi nga te relate masa pai mane okay TKS li issue ko shok chen na tangkhul mirang la long lila issue shok no ki jiwa masa pai mra ki jiwi sit ka sang ka chan le ko nga te au gi da relate masa ne ki I shan kwi ka asa humbung naw asa ka thonaw ki ji bai ina thumni tare hangi issue ji le kala ilila shara papame khanga zek la nga zek papam dale kha ina ariri
tangkhul mirang la long president saki ji hi I humbung thaiso wi president saki jim ning mane ya really hange ko thowi president saki jim ning mane o isha ze ishi singtun singsho repay wi president saki jim ning ka as a whole tangkhul mirang la long wi president saki jini ki bai inala unit sping area li sang pang adam chiran I ji hangbaba me being a leader I hotnai ism malay vai kala khalela mapha mane leader ka sara chikava maramba ashi ishi ka jam distran tangkhul mirang la long hi tangkhul as whole ko ka I humbung na saw kita ishi humbung ishi ko tho chikro de I od kata sabar Right. atang in affiliation ka shamre ke je unit sweet corporation tar ka sanda hili la hanglau ke emle ka sagi jimning tumo ili vote makhanam pingjili oi atumni house scheme mami mra chui pang shawla malela ka iwiwa vote mila pai mila pai ne ka ri kang ta ot sagrum gi jinda units area ka tong ko in executive council form salaka jawi da the guess we hango ji ka wa ishi tangkhul mirang la longli tada relate masamana da la shan khuye kala relate la masang ngai mane platform la ngatiaw gida jawi da tada hangai tada iwi shongai na wa ashi ishi ki hiwa iwi ashilila kala as a leader aka sangai gida as a leader former general secretary sada ism ki hiwa iwa great masangai mane kasala masamra rara da klila masamra ki hi tada iwa yaruli Okay. iwo sambang vai hang da klem nim ko ka iwi uklung ka thirdwi hang shok da klisan Okay. Ning share kuir Hubert nana. Ning myung la gai na kala bol sala gai na kala ning ka thara uklung ka thara na hi thai ji no opinion share ga saje. Ning she ya itum wi society li ism here parasite aka. Ada itum li akuzang laga chung ka shai shang sak da kai thada thai so itum as an individual group society friend cool level area level ism here ka sha paina tang da malai se herau se ta lai itum khani thot ming hi phap ta laga itum otsa wa khwai gi ji ba ji tong ko we on behalf of la mention sangai ism which in anything positive chaka mashok mane result that is always negative and rush ko me ning share ara kana question aka in ang han ngai de la ye hila yarwina itum kharjan ga sali ga shok kala yaruna ara presidential elections how gida president pa candidate pa opinion hi ka thakla ga ji awi thai ko khui thai ko hai ka thakla ji thai khangai wi questions bing nei bing jawgida yes arwi itumna confirmation khalai hi presidential candidate khani leida klai ne arwi na khalai ra kala ka khania pa na kuir themuso telunau nani hi laka akhanawa khigla jika ana vice president sa na general secretary sa jawda tima ko when a candidate ka shokhani sa da mi hi ya yang ra ka or just skeptical sa da phaning sa jika wani mak cha lai jika ani hi osa khangrumli da mam tha to the challenge sang rok tak le ka ji muchuk rok tak le question sa tak le khala yawe and then nani we osa khangrum jili ma cha nang rok mda muchikang rok pa ka tha le ko or kharchan masa khui pai leo ka chilak junga question sa le chena hi ka tha ki ka friction leo da ni chi thara shok hai ka or nani otsa khangrum ni ka thala kla how do you find queer themas as a person he as a presidential candidate ala shok te leo ki da ka tha kliang ji yaru ga kan la thainga ye gi ji wi la le de le ko chena na chi la ka share sa mi ki la okay ni share first line ni comment mi okay ini wili ma cha khngrok ma yang thei khngrok ma le lak ma nei great first yeah hangula na wi arina na gang ji na ka shata da illa sha po mo ina campaign ka zatam tran ya all right oi oja Hubert na lia kang hanau ke ka ta dan ni chi thau kala ke chi jan ina athumila thar zadri en ari kang ta da ini wili ma ka cha ma le mne ma yang the ma le mane chi direct hang ka me ne ka ari hangula mai ana vice president sa sai ina general secretary jawgi da ini la kharchan sara gai ne chika angrok se ge ji chingum akhalangai re ya da coffee mangrum la ka o ana chika ili chika lo ina chika ali chika lo ke chiwe da as in a good term ya tada malung bak ro la ka hang khom ning la coffee mangrum la ka kang la hang ro gai ne ramaman da ka nganai au gi da ka chaka issue term ya chakum ko pasan ne
terma ka hi chingum ka thumne ka chingum ka extension mil ka 4 years sara kai ne ka ari hangula sara maman na ka ini wili in positive mood tada chaka shivak mningla khama thawa kai na jo thagawa khiu paile o ini election sango ki taire ki la hangroke Okay. kala ari nomination file sai jilila ini ko sango lake tada ngasan sango ko uchi wak area wa na we wave mardale o inala uchi wa iwa ma wa sang pai la pom dele da tada ko sango laka o mang han khang rock maning la hang rock fi even arila phone call cha ka achi ayawa ariwa open campaign 4 days khami sauge da hala tai chalen chatale ila tai chalen chat ngro kai ne chena chiwa paum potore ka ari hangai da iniwi alung liver malilak mane from my side eva tau thai ma so la mo ho mane Mr VP hoye Mr VP yang anala ili GS da iniva da mashilak aina rai kala hangula ana ili da oi aish as a VP of elected member da even nominee da ka chiwi na va ili tiao me hakme chiwi da awi lila chi male mane hala da ka tongli nga so ka theya Mr VP akhane tau thai ma so akhane jawgi da achon thang scrutiny sa thang je hanglaw gane jile election commissioner na us khon ma sar khawai je thada us malung ga zai da ishi chief election commissioner hang shoke tada just mai sum wi khrachan tada officially scrutiny ku baila khachang sa tam ni chita ka mai na ina chili thwing ning la ba mai from my side don't expect in the same case iwi ida thim so Mr VP ala chik tham yi maning mane maram baba a ki pakla the ka inala ya really ham ba mai unis ping ha pam mai election ga sa hila blessing in disguise na ta khwire hangmo jikawa Mr VP them so inili da ningi shimirane marama tangkul mirang la long gi hi da election hot sa kaina khara hi itum khani thot ping ba tra khawa ma them de achiwi juncture yang achiwi 13th election mirang la long wi hili ra ka thaine chawi da ina ya really kahang pa na ba aru unis ping ili khang han ping jili blessing in disguise da khui maram bawa anakala ot ka sa pai mere inakala ot ka sa pai mere maram bawa khu kai khawa tangkul mirang la long hi shakhre ni jawla ajon i azeva sambun area da jiwa wa jiwa TMNL ki jiwa TMNL da la da khang han da la da chi ishi tangkul jawge da hi ai tada election ka sai phai da khang bam ning ko ka meris and meris le ka khawatam chitran tangkul mirang la long ki shakhre hi election wi wangai na shakhang sak thagawa ili hangwa jigawa in positive way tada phai da khire elect tada hiya jawgi da iniwi hang yoge iniwi alung liwa makacha osakra li makacha la malelak ne mathalak ena sarai hangula ala kapha tada yakhoka akhane ning haklage tada milila sothelage tada mingal sathe popome hala ongli ja tada lumlaw the jawgi da iniwa amingla mo hongrok mne kana eligs inali Mr VP Okay. ta chi ini li chi thadle Okay. Ring ba ba ne. The candidates being really that them shit no luck and it had the crazy itum tong na come ta shi ku ba ne da shan khu ne ni relationship ji da yes are he wang ni la ma tha mai ji la later no and then in the upcoming elections not just TMNL ka take the li da any minute dam khwe le yeah brotherly election contest ka sane da khwila ka machine no lagai na sa ba shumro no yeah ar athang in a ma khang han akha mi sa chaw we no we vision ji le why president khang han ji le no main vision wa kuthum ji mention sa america take nga kha le fi ji khigles ka tangkhul myang la long hi khre li ja kham tha da motion teu kha function masala le khai thada le thai ka thada ari honi thama card o sa wa da thre thada la thei de le ye yan mi kai khana tangkhu myang la long wi function hi khilak to khima mai sa pai lak to athumna tangkhu li ka thada yang sang lak da le q area li yang sang da le kla kala ka thada ma tha mai da yang sang bai yaru na ka thada khi cooperation milaga yaru na khi sa ka ithum hi otsa khim tha mai ba pai ra kla ji la question ka sala le bom da le ji la na tyaw mai ka share sa mi ol khna wa sa da okay
iwi capacity ne share samya ka ri pa ba okay tada ina tangkhul mirang la long ke chi hi tada khare atam liwa mo lak aina tada leira ka sane 27 September 1985 li form ka sa long now ne ta ngani lak mi chi thure kha na na hangul la atam huna khawi wang tada ngasam thui ga ne mai panglak en jul ka huna khawi wang mit laga ara ji phok ri ga ne chawgi da tangkhul mirang la long sara ga hai kala saran ke ji le chawgi da hi ka chang la ge sara ga hai in a sense former sping na kapha trak sarai re tada society wi wang kala ari yari ping wi wang ta ari khre wi wa I mahang ri ge ka aya achon thang mai than mi elem awi termly kala ari iwi president kuire somatai wi termly tada sara ga hi in activities teno chi theo ge ari amei than mi elem wi ali khanghana tam chran tada tifan zai laga hun ka mit laga raw pok saw gi da jiwi struggles jiwi tada grievances ya kasak khanawa le da hangla ge maram bawa hunaka tifan zai laga raw pokli saw gi da jiwi ka jot wa face up me chi ka awi term jili awi sakran governmently fight sakran agitation sakran kala yaru wi wangba ala awi ka shap ka sai termaka ji jingum ka thumne jiwi thili arurui queer president somtai inaling so laka anaka ka sai ishina main sada ta recruit down he main yeng sangai let's say purification sanitation tha kala health hi ishili tada long now wing chaili or lakhe wo tangku nagalong ya jiwi from the organization ni tangku nagalong or lakhe mi ji ishili ot khami baji tada nation hi salo ge ji health hi ishili yeng sang sake hospital purification ishili yeng sang sake sanitation hi ishili yeng sang sake kala market hi ishili yeng sang sake jana markli expiry ya goods ishinala check sapapa me agala price rate hila tada check sapapa me atamati shuda the hi saraye kala hangula sakran wakran wa trakhle ka masakrer atam lang awai maramba marakhliwa long now hi source income khlia long now meaning to donation post laka well wishers pingna ning haklak ning tonglak aina khamia tam chran ot sakapai ne chawgi da ithumui level aina kuira somatai awi termly ana you submit katha kala after chingum thralang da general conference momyonona la achikum mayonde da jiwi kasak ya masarala kasawi kasak wale sarala ga just follow up kasapa pai me de la shan kui da ji hi katha hi sarai ari kuira somatai traka activities le papa me ka ya really things sak ngai ban wa miyeng la long yoron ngla aka sawi da khani thot aka sawi da saran varan hi wa le la ge TKSW me student union atumi sarana le papa me ka ari hangula itumna main ari focus sa da kle panawa town ya town ni focus aw headquarter bali ka hangula he coming term bali wa tada ari kamjong la district show kainda jilila focus sa ngai kala block lila health we shong chikawa yukrul district hospital mangning la khangate block we health la chipa jilila focus aura tarma ka hijung mutum omo chada former president bingna atumi sakran wakran wa sala kaine ka ili hangwo chikawa tangkhul mirang la long ge ji hi ngor lyoge okay right platform ne chi ta hangai wo tangkhul mirang la wi wang maram wa athang da mention saula denomination da na mention sa de chawgi da catholic chikawa catholic youth thada kazip khawai wa le platform baptist chawga baptist la le ko jili ishi tpc ishi tnbc da le lui da la da ji le ishi sda chikawa atumla ka right platform mayor yoron ngala kasip khawai hi the right platform hi wa tangkhul mirang la long hi wi mrawi hi liva denomination ma khaila kasip khawai platform la gi chawgi da
tada mirang la long hiwa ma khamaling ma sa pai mane ge ji formers ping wi ningrin kala ariri sada clapping wi ningrin kala sakida clapping wi ningrin da shan khui ah ning share kuir Hubert na mai sa aina Yes. alung ayar ka tong achi thada summarize salaga yes mi za khai ji chunga ning shi de lei kuir Hubert Lunghar ning shi ki jang ga dai re acha ina kala yar wi na thai nang chung khana na mai sa aina hang mi khai ji wang chung ning shi ri phai arwi ini wi conversation discussion ni mukup sung na rang laga ina na lik na wa sada atam khami ngai no we wang one of the most important phases of your life da hangai elections and gida kli li jau gida I opportunity kuilaga na ya reaping li or anyone in particular or general salaga na message me ngai le ga ba no we atam ji khokhim lo okay ning share iwi shongai na ba tangku avram warishi ramli panda khleya rechum now sai korali ava wena hapokda naungra tashungda kala mai tai la kaida youth mirang la long le leadership khuida clipping le hida da iwi shongai na ba as a candidate appeal sangaye mai ariri candidate khni shokta khlene iena athang hangai da iwi itaw themeso Mr. VP ini shokta khlene chili nathumna yangla kha ai hipahina Mr. A na chamera Mr. P na chamera kichi nathumui wisdom knowledge nathumna thaimai da khlene iwi shongai na ba as a candidate saida ili support samilo ili ka tomilo kla seha sak ainala ka tomilo kichi baji hangai ka ili sangmilo ali sangmilo o ali ma sangmilo ili sangmilo or for example ili ma sangmilo ali sangmilo kichi wi right la malay mane ka iwi shongai na ba na thumli appeal sak ngai pa na ba support sakami seha sakami targa sashon ko kichi bai hangji phun ngai kala last but not least iwi shongai na ba let the fittest win kichi hi iwi campaign kazadli la hi line hi hangai na thumna chamai thui kichi baji kapang khimi ra kichi wi shit ka sang kichi han ledele ning share ni share kuir Hubert na lila na sawa ki ji sai kor athem them no and then na tam khun na wi wang da ni hopla ga na shopla ga na chok da le thai chung ga ring pai thum ni thop ping wang inspiration ak ma sa da le ye sawa ki sai kor le tha bong chi le tom da le ye ya ri ping na yes ata ha ga da election sau ga candidate kini hu ya le a khali wa ka bong ngau gi ni na ya ri ping na hipahina fit sa mai ro ji je la ga na shuri ga laka savarano nali best wishes mitele ko ji kana sada hangai de le share kala ya ri bingla ri episode li rayang ngai tu psychology su khaning shi de le kala ko chawrung laka ki thada hapta pai mai khwai kha hang sang la ko ke mai ki jang khat ba candidate khani le da le election commissioner office na ya ri wi ma le live interaction public platform ni chikalaga khanini li interact sa khwai si program se rashum hogida chi sa khwai da ngai rashum ji sa sane ka chi ga thang sa ka bai ka ban khale wangaina a chi thum election commission office to train a masara to get to talk with Sorinthan Haorei episode akali kuira Hubert Lunghar rang ru bida klene kala candidate they kuira temso to lenawila prosai hing rajada ani khani li sa khwai chi opportunity platform ni arrange ka sa sane ka atam hina schedule hina tyo ka tai sa hau ka la pa ma tam ka cha lai hau jo bida a che hi kuira Hubert mang available sa khai wang ni kuira temso to lenawi busy schedule pa atam apa mak cha pa ina mara jang ro thu sa nei chen na thu de lam khwi mya lo a che hi I thun kala mai la ga na kuira Hubert wen na kwi som phai re apam atam ka cha khalei le ka te candidates being Dalagan Guru Temasola, some of Papa, if you to try the Sally Faisa say, Gachi Tada, Guru Hubert Mangley Tada, interact Sagaina, Palika confused Sagai, misunderstanding Kalila. Monsarano, Kanawasada, Hangaye, Gala, election, he live vote Sankida Glaya, itum Kanut Hoping Lee Tadla, Hanshipunaye, itum election, Adam Lee, Nimum Kawa say, what's up, Mum Kawa say,
itumna Alexa ki dak le hi itumli responsibilities kchung ka khami hailak ne now da itumna alam kanal ka jigi ji motiva aju election hi li hi pa hi na pham ko ji ning uklong hor sang chang ko vote sa se candidate khani li la itum overburden masa hai ase atum la yes atum mention sa khai da source of income le la ka operate sa dak le function sa dak le long now ning na tu tolop la ma le mani jani ta election campaign atam li itumna atum li ka thadang jon si gi ba ji phase itumba na tumai ka thak pisi klak ji ning changa ka sai ji tha ho ma sa sai ji hang sangai itumna tang ko myang la long hi sem ga gi ji ne hi president mang ka sem gi ne president mang ho sa gi ji ne na i zang zang la ga long now him ling so ki ko long now hi kham ling ji tram no we society i wi ram no we ram hak sang re san ra itum khni thot khar thot le shi me kar ring pa me kar da optura gi hi hangai kala khar now ping la itum khni thot bi la thala ka nang kui mi da jin mi la ka cho hi thalo ji kham tha pa mai na thar chan mi lo kham tha mai na direct sa mi la ga achu election hi mopung ka pha athai kham thai election sang sak se kham tha president khaleya election a kham sang sak se yu ga de na ja yu ga de na shan ra la ga tang khu myang la long hi tha da le gi ji kham tha shi kui ba election a kham sang sak se ji hang sangai kala khana wa sa da kui ro Hubert Lunghar kala kui ro them so de la na ni khani ni best wishes mi de le ko nani na sa ba gi ji sai ko ri tu ko tom de le ko kham tha o sa gi sai ko ri a thai me ru no nani we election wa ga sang ji chan mi sai ko ri na tham mi thu ki decision ji kui la ga kham tha ba ji le election ro kala i tha la hangai ji ba akhali election no elect mak sa ba ji na ning swik ta ma sa la election khai ba ji le fullest cooperation support ji mi la ga i tu o sa ba mu shi sei ji kana wa sa da hang khai ne dum sai ko ri ning share next episode le some of se shi sei thank you